Чувашен решеруми уйын куне ертря. Слава картофелю хужалық ергелени семинара икіміш шығыр тузайлесі бешлеген республикари шавынбеге хамыр шыршыври тада чигелі шинчи пірлешузем худшынчеш. Специалистсем бір-бірін опычы бе балашреш, шивечей дузене сүтсе авреш. Диана Иванова, корреспондент Цыпленрех. Слава картофелю агрофирма шерылмету заиле себе челевле ишлеген хужалық сенжен бірі. Унын уезем комсомольский канаш, тада елжік таракетенже вырнашына. Кунда шене сорцем ждендереші. Малданы кальжазем пробиркарава елеші. Ундан варлық пулма везене теплицына гужарашы. Паян егуна икшір вадыр жичебін веде улма буштар заилзе хелік ажырмау права жағуна. Паян егуна мини-клубнезене хамыргына юстеріп бір, кебір пилік шулдан планба пирен хамра шиделекле туза шиделе бушлазасын шинзене детивистерме булдарып бір. Хужалық шидене візімбе палашыма Казахстан, Беларусь шыржы візінжен, Киров, Пенза, Чулкула облажы зінжен, тада ұтты региондан специалистсем келзе жетіне. Ханазене шырылмей уезене гыдартырыш. Кашны сорт mëнбе уйрылзатаныне, візене шидендерні жүхне mëне шуда илмеллене теплингалаза гыдартырыш. Кунда пырзагорный пиде паға поринжінде, переде жамбада интереслі болса, ебір кунда худшынапыр. Кунда чынақта уйзене бұқсасын, візене ежізене бұқсасын, түлінмелі пиден умай, візежен вренмелі пиден умай, и тада хамаравали мінде болин узгурмашкан примерінде кунда. Агрофирманы шерылмей уезем подемішле 6 гектар ежінашы. Туғышлы бақча жеміш туза елестезен, ана құрт капшанғаран тада чиржерден зықламалла. Имжамла сеже шамалатны гунда, ядарлы дронзембе узугурайшы. Вунулды литры худыш кереген хадер, бір жаврымра 5 гектар даран забать. Иртне жил бир слава картофелю хужалық инже, сагыржер гектар даранах, если поднимешь шлазасан, сагыржер гектар даран дронзембе шлермер. Унда бир малданах фунгицидная обработка, каран десикация земдуна, обработка пельдерги кергони пиди нюри бульчи, пиди ебе бульчи, техника чанда ыты техника греймере, дронзем хаяни жбе вара кунда палырдеш. Паян егун эбір улмана сорт галла каларза бахрымыр, туғыже хальгивы ғатра уже малегаламала лайық, пызык, тада выл үсмеле уйығытла. Шамба сентябрчен туғыже шанза дырапыр лайық пуласыне. Бірле жүн телевизем пызык, шидес вағытра тебір шене сұртпа ішлеметідін малла. Халі хужалықра куенебе селекционерзімбе бірле тұрыжашы. Чевашен иккеміш шағыр шидендері себе туғышлы ішлеген регион ятне малаллада шүлледі цабырашын күнда. Азайл дередіп, кашны шер гектары жербішне жұтлазан, шерілмеду зайлы себе Чевашен адалтары хенче парреміш, шер живебе шитчеміш вырында. Чевашен ғыларым валли Диана Иванова, Екатерина Янгалакова.